too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. Akwaba sonko enkoma wa wo hwe mesabre e wotuma GHS so gana wa halo jumedie ena ebre asonse muniaba ekwesika pa enenso mede ebeba abesomo na afishia panso enkoma wo awo hwe mi ebiemu eyemunti ena dane da yeje adwade nsem a ekọ mayimu ebebe bremo na se munya ekwan ana munya ebre na mo hwe yenso na se afofida bi sei edra na yentimi entwaye mu enja eyesa na wo say yensusu ye de ye warm wishes no emamo na mususu mu hu say ye dwen eye mu hu na ye dom nsusu pa eye na abusiafo ye bora ensem no emu na wo sem bi ababeso eye ya pono enso asem ye de eye Christmas ana say Yesu awoda enkofo eni agye no still na nsusu ewudie ekoso so na abonefo sam so amane homene so anka yenim senka this time de nka ye ni jedam entinka ye beti bibi krampo na ye something that is adding up to our happiness and I said de enije sonko se ba be hye ye de aye gyenum na nka ahye yafunumu ema na nka nije no abro so na so nije no mu no enkofa afa ho se de ye ka se obi afa bro nya ho de we crackers no ampa saa ensem a ya na ye ka no bi ena ekọ eye eso na ebusiafom ene dayi bomponten ekokopiemu ewo eye Jerusalem a ewo tema New Town Potemo ewo no man abanti we bi a wadi infishia eduasa enso 37 years ani di ede eye Abdullah Gido adodo na edinim ne se dule ene de watwa nananom ewo eye ensedo ewo eye Jerusalem tema New Town Potemo ewonum ani nyina mu no sede aya abrantewa no efemu ewuye no abusuam akoye awewosem eye abo ena wo mu esi no dule yi wo mu esi na bo amachese ye de esi Steven mu abo na mnyamesem ka wo mu eken wo no de ne de ye nim de okokoye ya na de ko dupoti enunti ma ye wo mu wo sam potem wonum no etimi edi no eye bonefosem bi esa etimi esi na abo wo bia entimi engine mu angino amfa enfisa eye wo ni munu yi eso achese ene de yini abema Abdullah Gido adodo na ni sedule wonka eye atiasefo ehu ebiem na nsem we esi that was 27th we are brenu emu no ana chese ye awegosem we ekọ eye eso ewo tema New Town Jerusalem Potemo honum na ye apostle from egoko who the lifeless body of Yeduleim ewo the premises of Church of Pentecost ewo Jerusalem tema New Town ho edom ko hu se adule efu eda ho man na se memu eda ho no mu kokoso mu na chese waye eye nyame edia ana se wonka eye atiasefo ehun na eno na chese aposifo efa ebefa eye mu no ede ekoye se wo mu kwakwa ye enhwehwem na according to eyewitness and say some residents are wo ewon Potemo ho no wo mu echire mu na chese abrantie no eye dule no kwa ye ku na ye si na boa ema ni ewuye ni ebetimi abase wokowia wo bi agi amoa wo kra cat ginamwa na sana eyewitness wo susu wono de onye social by wo susu sen wokowia ade na ade okokowia ni betimi aye eye agiamwa na so abusuafo aposifo ede wo muguso eye ehwehwemu awunu adekode patinti a ema eneda yinkofo adwen etimi ba so wo mu beyi wo mu yonko ede free wonu abrache sankafo fide de nkaye nigye de na so mo yo magen se wo mu ebedi eye bonofosam na wo mu susu a abusuafo wo mu esi wo mu komapi anase wo madwen pi eye wo makoma dendem hunu se anipa we ye nipa we chese wo no nso moja wonimu wo no so wo abusua wo eye adofonom wo nkofo nuama obetimi abasa wo ma 37 de bu ho no abehu ne bia wo baabi obetimi abasa wo ba
wo baabi wo ma ndwe ho na wo ma yi na di efrat as for as so no nya so so apostle ate wo mo agu eye emonten eso a wo mo eye nhwehwemu ade ho enkrofoko a wo mo edi eye sabon fo sem no na wo mo nhwehwemu no ebekọ akọkọ no eye na wieye no so no de ebeba be pie mu ade ababia no ye de ebeba ababa be so mo na emfonyini bi no na se ededa eye screen no eso a wo hu no eye nua dule na eda eye forma chese mobile bi egu ne nchen a tutumi se mobile de chese ya kasie ni bi na wo mo ede ebro na wo mo eyi no ede free access form asasi eso akwakoye eye aweho sempa eye na abusuafo ye fosa akonye iso na ya kase baby o se wakwa hu obi se bi nipa no wa wi ade according to a eyewitness no name somebody to jaw allergy say betimi aye stealing of a cat ejinamoa ena wosusu say bia ye nua be madule okoko wi aye no nti ya bro no ekunu a se wo bia wi ade ana se wo so bia akwafa ade se ye wu krompo na ye wa ade ena nipa na ba be wi a does it mean say for emnasha wonsa to the extent say wo be buni pana mana afemu ahre eye ne kra enkwana and they say like yes atma sasro sa ahudwiri no Ghana for ye ni bi ewe ye mu ebiemu ana say wotimi hwe wo yonko anim eto abo ede abo no esi na abo animu no eso enti wo de buru no na wo tiem agi wo de buru no na bia wo pa acho say ye kro no mpo no wa ba wo bia ya kye no wo kro no bom kro na ye de wo be pa acho some mfa ne bone nchen wan sheda enti wo tiem wo pa acho wo tiem wo so enti obi ehe hu mo bro ba ko pesi amfa ama no na ebiemu nsuso no moma ye nhwe na ye hunu se ye obi anso ade na wo se ye mfa because obi wo no afa na ade de be chew wo bi wo nsuso wo no ehu wo bro de ehu mo bro ebi eni ni mu na ye nhwe ha wa ye tete ye ma ananse ye ankasa ya brabo no ye tutu ya namo na enkofa eya atoro nchen kase se amfa amba nanka ya fofida obi agina ni he se wo de awreho mum na eja eye abusuafo ene ebiemu nsuso ninianom ewo eye ehwemutimi ma ye nhye eye wei enso na ye hunu se ni kwanse se bibi ni a ye de emma ehwe eye ye nsem aha ene ye de eye ye dwumadie no esi subscribe to channel no so wenye ya like videos na share ewo all the social media platform so midi ede ekwesi kapa makramo mede de Isaiah Kodwampo obetun afem the great ampo mbrembren wonu men kam woni ehwe too much G8 mu ye too much na me so me ye amo fire